Pemenang untuk Digital Creator Beauty and Fashion Tergempak 2024 jatuh kepada Sofia Shafira. Happy Mother's Day to my mom. I tahu dia yang selalu push I untuk buat apa yang I buat sekarang. I ingat lagi masa dulu dia cakap I, kenapa you tak buat apa yang orang lain tengah buat sekarang? I cakap dengan dia, tapi I tak cantik. I betul cakap macam tu. Lepas tu dia kata, tak apalah, you cuba je lah. So I cuba, and Alhamdulillah, I rasa because of my mom and dia punya support and dia punya doa, I dapat to get to where I am now. So I want to say Happy Mother's Day to the best woman that I know in my life, my mom. Thank you. Oh, saya ada 3 adik-beradik. My mom is actually very strict. Dia tak lepas sangat I. Dia also create a boundary yang I tahu I tak boleh cross. Buat content apa semua, jadi content creator semua ni, dia tak pernah halang I. My family tak pernah halang I. Which is Alhamdulillah, sebab I tahu that's not the case for a lot of people out there kan. Tapi my mom ni dia jenis yang dia percaya kat I. And I rasa kepercayaan tu adalah sesuatu yang sangat-sangat important. Bila you ada your parents punya trust, I rasa you would do anything not to betray that. Tahu. Sebab tu I boleh buat apa-apa and insyaAllah semua diberkati lah. Sebenarnya my mom pelik macam, you belajar makeup ni kan daripada siapa? Sebab dia tak pernah ajar pun. Tapi dia jenis yang suka bersiap jugalah. Cuma I lagi suka bersiap. Macam tu lah. Tak. Kita tak bermasa sebab kalau kat dapur tu dia seorang je. Sebab dia tak suka serabut. So kita duduk potong sayur macam tu je. Simple-simple je. I rasa ibu-ibu kat luar sana sangat kuat sebab pregnant tu sangat susah. Okay, you macam melalui banyak sangat stage of emotions. I rasa once you pregnant and once you dapat anak, your life completely change and you tak boleh pergi balik kepada diri you yang asal. So I rasa itu adalah the biggest sacrifice yang mothers make. Sebab dia nak raise a kid, you kena be better. And benda tu macam tak semua orang boleh buat. So I rasa semua orang yang decided to become a mother sangatlah kuat. I tak boleh imagine my life having a kid. Because I tak boleh imagine having to raise another human being to become a good person. It's a very, very big and heavy task. Hari ni kita simple je, kita pakai set cord kat dalam tapi dia lengan pendek, so sebab tu kita pakai outerwear. Nampak macam dekat overseas lah sikit kan, tapi sebenarnya benda tak ada panas sangat pun sebab even di indoor. So simple je kita hari ni. Menang atau tak, saya punya hidup sama je. Tak ada apa-apa yang berubah apa, cuma bila dapat award tu kita rasa happy, rasa puas hati je lah. Sebab obviously kita dah buat benda lama. So kalau dapat menang sekali seumur hidup tu rasa macam best. Ada tapi tak tahulah whether kita nak pursue ke arah itu ke tak. Sebab saya ada kawan yang memang berlakon juga. Saya tahu hidup dia macam mana, keluar pagi balik pagi. Saya tak tahu whether saya boleh up for that life ke tak. Sebab bagi I pelakon semua sangat hebat, sangat kuat. And saya rasa saya tak sekuat itu. Saya selalu keluar dengan kawan-kawan saya jumpa family saya tengok Netflix. Adalah cara-cara saya yang macam self-care yang tak involve buka social media sangat.